ovog trena. Trka je puštena, ide uz barijeru Đaglori s polja, Renđi, odmah tu Tina Turner i Đorđe Perović, sada na čelu trke Đaglori, Željko Ilić na drugoj poziciji, treća pozicija za Renđi, Gorana Krstića na četvrtoj je Tevez, peta Aman s polja je sada Aman napao Denser i dalje u trku vodi Tina Turner, na drugoj poziciji Đaglori sa Željkom Ilićem, treće mesto za Renđi, Gorana Krstića, četvrti je Tevez Drakula, sada izbija na peto mesto, na šestoj poziciji Denser i dalje na čelu ove trke Tina Turner, Đaglori drži drugo mesto, Goran Krstić i Renđi na trećoj poziciji, dalje vodi trku Tina Turner, Đaglori druga pozicija, na trećoj poziciji Renđi, ali dodaju i svi ostali, pokušavaju da stignu ovu trojku, Tina Turner, Đaglori s polja, Renđi, Tina Turner, Đaglori s polja, Renđi, Tina Turner uz barijeru s polja, Renđi, Tina Turner uz barijeru i dalje vodi ovu trku, Renđi napada s polja s Goranom Krstićem u sedlu, Tina Turner i Đorđe Perović i Tina Turner, Đorđe Perović s polja, Renđi, Goran Krstić i Renđi s polja, prelaze u vodstvo Tina Turner, ostaje na drugoj poziciji Renđi, Goran Krstić prvi prolazi kroz tim, Tina Turner stiže druga, Đaglori treći, Denser i četvrti, Aman peti, Tevez, pa potom Teror, Miletin